Lekcija 13. Zoološki vrt na Kalemegdanu. Zoološki vrt na Kalemegdanu je jedno od omiljenih mjesta za posetioce Beograda, kako za decu, tako i za odrasle. Ovaj zoološki vrt se nalazi u prelepom okruženju Kalemegdanske tvrđave koja pruža predivan pogled na ušće Save u Dunav. U zoološkom vrtu možete vidjeti raznovrsne životinje iz različitih delova sveta. Neke od najzanimljivijih životinja u zoološkom vrtu su lavovi. Ove moćne mačke su pravi simboli snage i hrabrosti. Tigrovi, njihova prelepa prugasta dlaka i elegantno kretanje oduševljavaju posetioce. Slonovi, ove velike životinje su poznate po svojoj inteligenciji i društvenim interakcijama. Žirafe, sa svojim dugim vratom i nogama, žirafe su jedne od najzanimljivijih životinja u zoološkom vrtu. Medvedi, ove snažne životinje često privlače pažnju posetilaca svojim igrama i ponašanjem. Ptice, u vrtu se može naći mnogo vrsta ptica, uključujući papagaje i ptice selice. Reptili, razne vrste zmija, guštera i krokodila su također deo kolekcije. Zoološki vrt na Kalemegdanu ne samo da pruža zabavu, već i obrazovanje o zaštiti životinja i očuvanju priroda. Posjeta ovom mestu može biti vrlo inspirativna i poučna, a istovremeno pruža priliku za opuštanje u prirodi.